Atalo fatu talafoa radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo le asolua. E o atu i le fitus fulmale lima tala i le vaiaso e fesoa soani mai ai le malo i le tau o lo o totongi e mātua mo child care, ma e fua lava fo'i i tupe maua. O le fesoa soani le ua wha mautino mai ana nafi le ministau tupe Nicola Willis, le e anga va ai mātua e o atu le selau valus fulu afe tala. Tupe maua i le luas fulu 5% ma whaiona toe wha atalo sangai, mo le totongi i no le va ai ngau whana witi. Fai mai le ministau se tasi leo i tuolo ave yeile wha mua le malo. O le lango a inga ina ia mawhaiona ngā whatia pei meni ne e tutongi mo le va ai ngau whanau. Ma o le amatango le masino iulai. Lea e mawhaiona wha aputu waili siti o tupe o lo o tutongi. Ma wha atali mo le masino o ke topa o le tausanga ni lava. E toe wha atalo sangai mo le fesoa soani wa wha ilo mai. O le Family Boost Child Care Subsidy e le totongia mai ta ilua vaiaso. Ai wha atasi totono o le tolu masina ma o lona whaitawina fo'i e a mata whaitau mai pei meni ne e totongi e mātua i le mai ato e sea. O le luas fului tū la mauafua wha apele Child Care Subsidy leo lo totongi mai. E le matanga luenga o le Social Development. O nisi tala i le atoanga o le neife soasoani o le a whailo mai le aso le paketi le aso tolu se fulu o me. Ai i foi numero fa atusa le malo pe a male se lau wafe ai ngai ono anga va ai i le afiso soani. O le totongi o le ono tala e paka ile ta avale le aso atua e ono avea mamafua ango le lefi o mai o tangata ngā lulu i le taulanga. O le ua whaalau tele i tua sone o le taulanga wha atau Hamilton e ta tauna totongi ai le ono tala e paka ai mo le aso atua. Fai mai le Council Hamilton o se swinga o whaiena ia whaafeiloa ia i le tele o le manao mai le to o tele o tangata. O lo o mana na o e whaau ngā awala nei e pakaita avale i le aso atoa. O awala fo i wa whai mai le Council o lo i totono le sone le nei o lo o iei wha ilo ma o le foi o iei tangata whai ngā luenga le Council e amata o a oina tangata. Mai le Hamilton Central Business Association o lea e le o whai ngō fiele toi tau mo whai eu na i tangata whai ngā luenga e o mai i totono o ofisa. Pei ta e o le whai ngā o whai nei e le Council e fōlinga mai ai e ono le fio mai a tili ai mali to atele whai ngā luenga i totono o whale whai ngā luenga. Ai mana na o e ngā lulue mai le whale. O le tau o le pākanga o whailoa mai mo le aso atoa e mō na o aso le vai aso. Ua mo o mia le whaioni ta iala mautu e lima ta ita ina i le whaau ngā o i skura a o whaatupula ia pēa tangata mānunua. Whātau sangata alwaina au mai i luma swinga o lo mana o le matanga luenga o whimalanga i ngai whaau ngā i skuras a wala leo lo o whewa i ei wila. Ma ia whaatapula ale sawa i le na o se fulu 5 kilomita i le itu la. O se whaingai na ia o ese ai ma au wala savali o lo o whaau ngā ina e tangata lau tele pita ai. Fōlinga mai e le iloa se taimi o no taunu ai. O le vao le luafe lua tasi ma le luafe lua tolu. E silia ma le fitu wafe talo sanga whaaulu. I le taui o whaalawelawe whaafua se ipo le ACC fe so o tai ma le whaao ngā ino i skura. Ma e o mai le tau sanga te haluai, wa whaau popo le tolu sa fulu fitu pasene. I le taimi nei o le whaatanga le whewa o i skura i lungo le awala, whaapea awala savali. Wa toe langona le talo sanga le Living Streets Aotearoa po le kulupo lo tutu malusi. Mō tangata Sava Valley lungo awala te tele. Wa tatauna toe sila i le ngata o le awala o lo o whaau ngai i skura ai whaapea le sawa o lo o whewa i ai. E ui o lo mafuli le lango i le polo kalame o lo maua fuai lancha whana waonga. E le o sui ai le whaai unga o ai i ai le malo. La pata inga mai le minister lango waonga David Seymour e le fesilingia le whaititi o tupe whaanganga mo le polo kalame. Te leitu le leo lo o fesoa soani e le maua fua o mea ai nei i whanau. E peo le una ia ai e o ia onga i asa uma. E tu sa lea matala a tangata so e le University o Aukilani. O le so inga fo i lava le tasi wa toe mōli mau waitala le newsa. O lo o fesoa soani le malo lo ino le mawhau o le tame titi. E ui i nei so inga wa fai mai le minister lango. O le polo kalame le nei o lo o aloi le lata i le tolu se lau wha se fulu miliona. Ma o le ana ngata le paketi a le Labour po le whainga malo whaatu a umatu i le whaai unga le tausanga le nei. Ma e le o mawhai le whainga malo fo wa iei nei ona whaau o na e le o iei se tupe. I le nei lava mata upu, fōlinga mai saunoanga Seymour, e le o le polo kalame atua o le amu motu. Ma tala muli, e le o whainga fie tangata Northland le tala wa saulo wa aile council po le pule ngānu e motu sia tupe. Leo lo fa tupe au nanga au fie ma helikopa, leo lo fe soani le fa sauino soifua.
O le wasawi fuanga le Northland Regional Council mo le whaatala noa ino finangalo tangata lautele. Ma o loo tā ua mai ai ma le mawhauwhau e whaamuta le tasi miliona leo lo o alu i Emergency Services Fund. O le alanga o leo lo o whaatupe le Northern Rescue Helicopter, St. John Life Saving Northern ma le Fire North Radio. O au nanga helikopa o leo lo o whaalangolango e whesoa soa ni tupe whaapeso e ngā tupe tūli ele afo le tasi tesi lua miliona e mo mia. E se le 5 se lau tolus furu 5 afe o lo o sau mai tupe ale pule ngā nu. E le o whaingofia i pule ngā au nanga nei wa whesilingia nei le whaawau ma le whaamuta o na o tupe. Ma ua ngani mai tangata Northland umai whaali fina ngalo ai e le i whaamuta le avanoa i le aso se fulu ma le iwa o Aperila. Talanala Radio Samoa, manuiele nei aso.